Usimbol Menteri Rangba Kajala ba Preston Tensang ulong ba kini post na menchua lada nu MLA bulawan ra commotion ka ong ba ki ADC hakani ka por kamlong show kombade banlong sngo bahawan rano ta article laispa nya puwai kala don ru menchua ka jin persyaya ka CAB badan ki ong ban ra dukna berhenti man persyaya ka yakini kinti ba Preston ulong hakajing lang jang kan mau ya kaling khus nam singiyap Reverend JJ Nichols Roy Malapalong Daka Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee ba JJM Nichols Roy College Kolapati hakajinga trelang pat betingka ka KHDC. Uba Preston loong bahalor kani ka Sarkar India ka loong budget pakami khaya ka donya kernet ka ba Henry hapala jak CAB habay Kenya baro ki jaka ka jilla kadang haba pok kernet ka ba Henry kumta amla ban thombor ya ka jilla. Likely discussing. They will on tangka kasi. Baju ini bu ini tak ada kasih. Ya kami om hak bahwa di United kasih saja. Leu ai ya kasih cedera nak benda kari India baru away ngalik sekian boleh untuk berkumpulan. Kali Prime Minister dari India, Home Minister bak kiwai Minister. Kabakat bu keren betul tanggung jawab. Ka Sarkar India om jad ba kambegla kadon ka 16 CAB should be exempted. Number 2, niwat jitip niya ken katno persen kata support 60 hitip kabalay tanglay persen baru aha pada 60 like tanglay persen na total area jo megalaju kalau lah janlong baru kani ke ratio tinggal anaba ani don giseng ne don kilu ram pat ro na kaja riu hak mirya kana sta no hak syariat no hamu kata karya itu betul. Kat badan don ke district council ke mana? Ini ini. Lagawan ke 371. Kata kiri merah. Bat milah grup bantu. Kabor jom pi ke district council. Yani ke bangi om kemekala ke Christian state. Mano bapak kubor, ya ki pastor bapak dia sok. Mano ba ay license, hatong deh ke diskausin, hindi mana awit disir mo ko cek disir, hindi. Leka diskausin. Hakatang jay, mano balik. Hatong kami ke diskausin, tapi kalau mamut ban orang. Lihat ban klaim. Nilai keren kan don kamen. Nampak penting diskausil sipang kiu, sipang hap, sipang dia, sipang ya, berat sipang wan gawe isi tambah syalami, gawe isi sipang sutu lejoy sakawe itu ba iklum marjibun. Maka dah tu dia berkata tolong itu kiu ba imat tiong idon jisanya ke diskausil. Amendment is going to happen very soon. Parliament will take up this proposed amendment. Ladawan ka amendment on di kanang scam bat kanang pencana. Ya ka federal structure jom ka discussion. Ka bapiong ka parliament ka bapiong ka legislative assembly kinunga. Kadeban berkesutia Europe. Hati ni kita tinggal senang, mengai si posnen masua. Nakan mau don uway MLA bawa ialah motion, apa house. Berkata ke motion dulu. District Council in the present context is totally irrelevant and in place
371 should be indocted. Very dangerous. I have a problem with that. You can that subject. I don't have to outrightly weaken saya wajib dipuji. Lebih mak yang dia bawa assembly secretariat video yang tu kabui kum kalau, which is very dangerous. Nanti saya tu pergi ke ajar katra kenda. Ya peni doksa dan ya kun ya kasih CAB atau korikot mentah dia CA hanara dau kenam doroti ban nem ailat ban pas ke parlimen ya kasih CAB hidup ke bajia ya loflam barok mengi North Eastern States di political party barok identiti nanti kok lagi ban persyak ya kali akan mausa apa kejelam jong pernah sama uji pinsari. Akan mausa ini Dr. Don Kubaroi dan Im Narabo. Ia lek meeting nanti tadi. Krui dia keren. Abang sosius. Lepas resolution nanti apa tangan soket. Tenangku dia disediakan. Ke delegation jalan bukan laksana. Nihapan pengklaim yang diskusi. Reverend JJM Nicholsoy, I think he is the most befitting personality Neshuka Vijayakuri, the entire tribal of India. Bagi doi ban pendono. Usia mendaw om di wan Kashmir. Ngau pikir len saudong di bapun ba di tribal. Pi Om Natijwa, Pi Om Hayupi, Jharkhand, Himachal, Ki babun ba ki driver. Ki kwa ya ka bangin yo olen. Ya ka ne ka bosi. Ya ka bangi om ka section. Ni jat nga iyo aslen ni snow kumok ka. Amal pun sing aslen ya ka ksel ni so mo no le he can tendency along. This is the right time for the present generation. Ki kon samla ba ke babuli. Hanga ko seluruh piwal long beli long disi. Oh, bahwa long disi long beli. Nah, ini hok yang kecil terima saya kata orang. Dan kemudian teligis nani pas ya kalambi. Kepala pensubuh dan decision juga India. San Post yang menang itu dalam bil berkat kita. Kamde itu komen bapun ya kalan belongs to the district council. The guardian of land is being taken care of by the district council. As per the section, dikatakan dari kepengakuan Om Ban penken mau yang dia kecil macam Jogi kamtam ki kun samla kan gajuk ke benda. Kenal ngidot kam banyak penklaim susu kan kita kabuk sia. Kau kami hakapor sedang mi Upandit Jawa Halal Nehru Haini lom berimpoi berkat. Ia dan kosil Pak Reverend JJM Nicholsoy. Ia kata kuat nabi, ndai kan itu mana? Nama ngak polis pak. Tahan nabi kata kapol. Kata dari dengan kot nawel di pun sama. Wat om menghidup di kermen bung dekat ni, naklai paklai. Kajing kermen gadol. Bakat pangitang sak hasla juga kendau kemala. Ublay jong Reverend JJM Nicholsoy. Kerku laisyak sausyak. Ya kari
kajat penuri kajelam ega bat kumjuru ya kitu bijela kia bapen non kam ya kena kesiksia hadu kini ismi di mamta de Malaysia